Tersulah cok asin tongkol gai kan mai tak mandung angkup doa kan kaki angkup tetap terus kena akan kena cok hai je dan tentu baca antara orang tunggu majuk si prakon teman teko dan jangwai kalau mereka kalau hen ko pada kit nam ngan mai kiri pakan mamai tong ku dia nam pung hen tong na tatna yuspi terbaik. Dan ăn